It was Kigali, it was Kagame who killed our... N'u Rwanda, ni Kigali, ni Kagame wishe abasirikare bacu. Ubufasha yahaye M23 n'uburyo M23 yitwaye nabi ku basirikare ba Afurika y'Epfo babikoze kuko bari bazi ko bafite ubufasha bw'u Rwanda. Ariko se kuki mushaka gufata u Rwanda nk'inshuti? Mu bitangazamakuru bikomeye by'isi yose, imwe mu nkuru za mbere ziri kugarukaho kenshi kurenza izindi zose ni inkuru zigaruka ku mwuka w'intambara uri gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afurika y'Epfo, South Africa. Mu buryo budasubirwaho rwose ubu hari uruntu hagati y'ibi bihugu nyuma gato y'uko perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagize gutya akita ingabo z'u Rwanda inyeshyamba ndetse akanazishinja kumwicira abasirikare be 13 bari mu butumwa bw'amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo kubera ko n'ubundi intambara iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu ngo yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba z'ingabo z'u Rwanda bagaba ibitero ku ngabo za leta ya Kongo FARDC. Ngo abane nabo rero bagabye ibitero ku ngabo za Afurika y'Epfo zari mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi ni bimwe mu by'ingenzi mu byari bigize igitero cy'inyandiko perezida wa Afurika y'Epfo yagabye ku Rwanda cyari kigizwe n'amagambo 538 y'icyongereza binyuze kuri X yahoze yitwa Twitter. Uburakari bwinshi perezida Paul Kagame nawe icyo gihe yahise avuguruza ibyanditswe n'uyu muperezida ndetse aranamwihanangiriza kutazongera kwita ingabo z'u Rwanda RDF inyeshyamba kuko ari ingabo z'igihugu cye. Anarenzaho yuko ibyo bintu by'iterabwoba n'ubushotoranyi bwa Afurika y'Epfo ku Rwanda ngo amenye neza ko ubu igihugu cy'u Rwanda cyiteguye bihagije guhangana n'iryo terabwoba n'ubwo bushotoranyi mu buryo bukwiye. And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Of course we will see what threats they are talking about. Kandi Afurika y'Epfo yaranatinyutse izana n'iterabwoba ngo by'ibyo ishobora gukora nyuma y'ibyo byose n'ibindi. Nibyo nyine tugomba kureba iryo terabwoba barimo baravuga. Noneho mufite imiryango mpuzamahanga yose byacanze. Navuganye na perezida wa Afurika y'Epfo wansabye ko tuganira, ari nawe uri hariya yigira ngo ni umuhuza w'amahoro. None se twebwe abayobozi b'ibihugu byacu twakemera gute ko ibi bikomeza iteka tukemera ko tugirwa ibikoresho? And how do we leaders of our own countries accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated? Ibi byatumye isi yose ihanga amaso ibi bihugu mu gihe mw'imbere muri ibi bihugu harimo hategurwa ingabo za mbere mu zatojwe birenze ibihagije zizwi nka special force, ari nako anategurwa ibitwaro by'urugamba biremereye kandi birasa ku ntera ndende ndetse binazwiho guturitsa ahantu hanini cyane bikoresheje imbaraga nyinshi ku buryo nta cyarokoka aho ibyo bitwaro biba byarashe. Ni ibitwaro birimo bikurwa mu bubiko ku bwinshi mu kwitegura intambara ishobora kuba yaba akanya kariko kose hagati y'ibi bihugu. N'u Rwanda na Afurika y'Epfo, aho ibi bihugu byombi bisanzwe bifite igisirikare gikomeye kurenza ibindi mu bihugu byose biri kuri uyu mugabane wirabura Afurika. Mu mbaraga za gisirikare z'ibihugu byombi kandi nta na kimwe wagaya ku rugamba. Gusa ariko nanone nubwo ibihugu ari ibinyembaraga ntabwo binganya imbaraga 100% nubwo byose bitinyitse kandi bikaba byaranahabije ibihugu bigiye bituranye. Mu bihe nk'ibi rero igihugu cyitegura intambara n'igihugu gisanzwe gifite igisirikare gikomeye cyane kivunira mu mavi, biba ari ngombwa cyane kumenya imbaraga z'igisirikare cy'igihugu cyawe, ukamenya neza intwaro z'urugamba kibitseho ndetse n'ibindi byose byakwifashishwa mu gutsinda intambara, maze ukamenya neza ko igihugu cyawe umunsi kinjiye mu ntambara kizatahana intsinzi. Ariyo mpamvu rero uyu munsi naguteguriye byinshi ku byo wamenya ku mbaraga, abasirikare, ibitwaro biremereye by'urugamba, imyitozo n'amafaranga ashorwa mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icya Afurika y'Epfo, cyane ko ubu buri wese ari kwibaza uwatsinda undi mu gihe ibihugu byombi byafatanamo bikavunderezanya ibisasu biremereye ku bwinshi. Ese ninde uhabwa amahirwe menshi yo gutsinda intambara mu gihe yaba ibaye? Ese ubundi intambara mu gihe yabira ku buhe butaka? Ese yabira mu Rwanda cyangwa yabira muri Afurika y'Epfo?
Mu gusobanukirwa ibyo byose nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ikaze. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose, byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwiza bwo kubona aba subscribers n'aba followers ba nyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjizwa akayabo n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Ku bijyanye n'ibiciro ho ni nk'ahari ubuntu wigira ikibazo, kandi aba ba followers n'aba subscribers bari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku munsi. Ubu buryo burizewe cyane kandi bukora neza ku bantu bose bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga 100%, aho ushobora kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kubona kuri screen yanyu aka kanya. Ubundi Afrika y'Epfo ni igihugu kiri ku buso bw'ibirometero 1,221,021 n'ibindi 37 birengaho. No bunini bukubye ubunini bw'u Rwanda inshuro 46 zose, kuko u Rwanda rwo ruri ku buso bw'ibirometero kare 23,338 byonyine. Afrika y'Epfo kandi inatuye n'abaturage barenga 64,700,000. Ni abaturage benshi inshuro enye n'ibice 8 ugereranyije n'abatuye mu Rwanda, kuko mu Rwanda ho habarizwa abaturage barenga 13,600,000. Igisirikare cya Afrika y'Epfo, South Africa National Defense Force, kibarizwa ku mwanya wa 33 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye kurenza ibindi ku isi hose. Kikaba kibarizwa ku mwanya wa 3 kuri uru rutonde, ariko rwo ruriho ibihugu byo muri Afrika gusa. Aha igisirikare cya Afrika y'Epfo kiza nyuma gato y'igisirikare cya Misiri ndetse n'icya Algeria. Ni mu gihe igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, cyo kibarizwa ku mwanya w'111 kuri uru rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose. Ubyumve neza ko rwose kitanabarizwa no mu 10 bya mbere muri Afrika, ku mbuga zimwe na zimwe zisanzwe zikurikiranira hafi bijyanye n'imbaraga za gisirikare kuri uyu mugabane wa Afrika. Afrika y'Epfo ifite abasirikare bari ku kazi barenga 71,235 ndetse n'inkeragutabara zirenga 29,350. Bose bahuriye ku kuba barahawe imyitozo ya gisirikare ikakaye basoza barabaye abari byo ku rwego rwo hejuru. Ni ingabo zoherezwa hirya no hino ku isi mu butumwa bw'amahoro. Byumve neza ko izi ngabo ari n'inkingi ya mwamba mu ngabo z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, African Union. Yewe izi ngabo ziri no muzimbere cyane, zifite ingufu zikoreshwa n'umuryango w'abibumbye, zoherezwa mu kugarura amahoro aho yabuze hirya no hino ku isi hose, United Nations Peacekeeping Mission. Izi ngabo zizwiho kugarura amahoro aho yabuze, kandi zinazwiho ubuhanga budasanzwe mu kurwana mu bice bisa nkaho bigoye kuba wabirwaniramo. Ubu ngubu izi ngabo ziri mu ziri gufasha leta ya Kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse izi ngabo zanoherejwe muri Mozambique. Ni mu gihe u Rwanda rwo rufite abasirikare bari ku kazi 33 gusa. Aba nta nubwo ari kimwe cya kabiri cy'Afrika y'Epfo. Tugendeye kuri iyi mibare rero, Afrika y'Epfo iruta kuri u Rwanda gusa, ariko imibare si irwana urugamba, kuko amateka ahamya neza ko abasirikare bake batojwe neza iteka bahorana intsinzi. Ubusanzwe intwaro za mbere zigera ku rugamba zigacurika ikibuga ni indege z'intambara, kuko zo iyo zigeze ku kibuga cy'imirwano zivunagura umwanzi zikamuhamya zikajya zimupima mu gihorihori. Ibi bikunze kuba cyane cyane ku ndege z'indwanyi zizwi nka fighter jet, zigahita ziburira mu myotsi. Muri uru rwego Afrika y'Epfo ifite indege zo muri ubu bwoko 17 zizwi nka Sub-Jazz 39 Gripen, indege zikorwa n'uruganda rwo muri Sweden rwitwa Sub-AB. Aho indege imwe gusa yo muri ubu bwoko ibihagaze $85,000 z'amadolari ya Amerika, n'akabakaba miliyaride 119 na $459 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ni indege zibarizwa mu gisekuru cya 4, zikaba zararemeye guhangana n'izindi ndege z'intambara, kurasa ibisasu ku butaka, wongeho nuko zinoherezwa kuri za misiyo zo guhiga ikintu runaka, ariko byose bikabera mu ibanga rikomeye cyane. Iki gisirikare cya Afrika y'Epfo kinafite indege 23 bifashisha mu gutwara abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare zibijyanye ku rugamba igihe urugamba ruri kubera kure y'iwabo.
mu gisirikare cya Afurika y'Epfo kirwanira mu kirere hanarimo indege 91 za gisirikare zo mu bwoko bwa kajugujugu zirimo izo mu bwoko bwa attack helicopter nk'izitwa Ravrak 12 basanzwe banikorera ubwabo. Ni indege zikorwa n'uruganda rwa gisirikare rwo muri Afurika y'Epfo kandi zigakorwa n'abene gihugu b'iki gihugu. Ni indege zoherezwa ku rugamba zigiye kurimbura ibimodoka by'imitamenwa byose bihazanwa ndetse n'ibifaru. Muri izi ndege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo hanarimo kajugujugu ziringaniye nazo zaremeye kwikorera intwaro cyangwa gutwara abasirikare kuri za misiyo. Izi nazo zikoreshwa cyane mu bice bigoranye kuba wabigendamo ukoresheje ibimodoka bigendera ku butaka. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda mu gisirikare kirwanira mu kirere Rwandan Air Force ho habarizwamo indege zo mu bwoko bwa kajugujugu zikorwa n'Abarusiya za Mi-24. Ni indege zidasanzwe mu bijyanye n'utumarinyeri tw'urugamba yubakanywe tudasangwa ku zindi ndege za kajugujugu zisanzwe zirwanishwa ku rugamba. Mubyumve neza ko indege imwe gusa yo muri ubu bwoko ibihagaze miliyoni 32,500 mu madolari ya Amerika, naho mu mafaranga y'u Rwanda narenga miliyari 45 na miliyoni 233. Ni indege ifitemo ikoranabuhanga ryo kurwana ku rugamba rigezweho, inafite umwanya wagendamo abasirikare 8 kandi banafite intwaro. Iyi ndege itangaje itya biri mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse iri no mu zikoreshwa cyane n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere. Ubyumve neza ko kubera ubuhanga bwayo yaguzwe ku bwinshi n'ibihugu birenga 58 biri hirya no hino ku isi hose. Ni indege zinakoreshwa cyane mu bihugu nka Afghanistan, Algeria, Ubuhinde, Iraq, Pakistan, Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byinshi. Rwanda mu minsi yashize rwanaguze indege zo muri ubu bwoko ariko zo zongeremo ikoranabuhanga ndetse n'intwaro nshya z'urugamba kandi zigezweho. Ni indege nazo zikorwa n'Abarusiya zo mu bwoko bwa Mi-35. Ni igisirikare cy'u Rwanda n'ubundi kinasanzwe gifite za kajugujugu nazo za Mi-17 zifashishwa mu gutwara abasirikare mu gihe berekeje kuri za misiyo zibera kure y'iwabo. Iki gisirikare cyamaze kwibikaho n'izindi ndege zitwara abasirikare ndetse zikorera n'intwaro z'urugamba zo mu bwoko bwa Casne 208 Caravan ndetse n'izitwa Diamond DA-42 Twin Star. Byumve neza ko u Rwanda rusanzwe runafite za drone zigaba ibitero biremereye cyane zikorwa n'inganda zo muri Turukiya. Ni za drone zitwa Bayraktar TB2 aho imwe gusa yo muri ubu bwoko ibigurwa miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika. Nakabakaba miliyaride 6 na miliyoni 959 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda, ni hafi miliyari 7. Ariko nubwo izo ndege zose zihambaye mu buryo budasubirwaho, Afurika y'Epfo irusha ingufu zo mu kirere igihugu cy'u Rwanda turebeye ku ndege bagiye bafite. Gusa ariko ko agenzura ikirere kose ntacyo byaba bivuze mu gihe ku butaka haba hatarinzwe. Muri urwo rwego rero Afurika y'Epfo yo yibitseho ibihumbi byinshi by'ibimodoka by'urugamba, inafite ibifaru byinshi ndetse n'izindi ntwaro zirasa kure ariko ziteretse ku butaka. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite ibifaru bya Elephant Main Battle Tank biba byubakanywe uburyo bugezweho bwo kurasa, aho nakwibeshya na guto kubamo ku buryo guhusha igipimo biba bidashoboka. Ibi bifaru babifite birenga 195. Ibindi bifaru Afurika y'Epfo igiye ifite nabyo bititiza benshi ni nk'ibyitwa Ricat byoherezwa kuri za misiyo ziba zigomba kurangira kare, kuko ibi bifaru bizwiho kurangiza akazi byihuse cyane. Ubyumve neza ko mbene izi birende Afurika y'Epfo zifite zirenga 240, aho imwe gusa yo muri ubu bwoko iba yubakanye intwaro ya 76mm gun iba ifite ubushobozi bwo guturitsa ibimodoka byose by'imitamenwa byoherezwa ku rugamba. Ntabwo birangiriraho kuko igisirikare cya Afurika y'Epfo kinafite ibindi bifaru bya Reta bizwi imirwanire idasanzwe ku rugamba. Ibi bifaru byo babifite birenga 1000. Afurika y'Epfo inafite intwaro zirasa ibisasu biremereye cyane bya self propelled bisaga 49, bakagira n'ibindi nabyo birasa ku ntera ndende cyane bya towed artillery babifite birenga 104. Muri iki gisirikare kandi hanarimo za ntwaro zirasa rokete nyinshi cyarimwe maze ikirere kikuzuye imvura y'ibisasu byaka umuriro. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ho nta bubiko bw'intwaro buremereye kandi butinyitse buhari, kuko igisirikare cy'u Rwanda cyo gikoresha ibifaru byagiye bikorwa n'Abasoviyete mu myaka yo muri za 80 ndetse n'ibimodoka by'urugamba, ariko byose bihuriye kuba byaragiye bikorwa mu myaka ya kera. Gusa ariko itandukaniro rihari nuko abasirikare b'u Rwanda bo bazwi ikinyabupfura ndetse no kuba bafite umwitozo wo ku kigero cya nyuma. Abasirikare kandi banazwi udukoryo tw'urugamba tudasanzwe ndetse n'udutekinike tw'ibanga bakoresha mu ntambara. Bafite imirasire idasanzwe kandi bakarekura umuriro ku muvuduko wo hejuru ku buryo bizwi ko kwatakwa n'umusirikare w'u Rwanda ushatse wahita umanika amaboko, kuko guhangana nawe ikibivamo ni uko umusirikare yakumena umutwe nta kuzuyaza, kuko umusirikare w'u Rwanda nta nubwo yahusha igipimo.
ariko nanone Afurika y'Epfo yo inakora ku nyanja y'Abahinde ndetse n'inyanja Atlantique. Byumvikane yuko bo rero basanzwe bafite igisirikare gikomeye kirwanira mu mazi. Mubyumve neza ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kirwanira mu mazi cyo gifite amatane yo mu bwoko bwa frigate abarirwa muri Brera, bumwe buba bwibitse intwaro zigezweho zinumviriza ibisasu byakoherezwa kuri ubu bwato mbere y'uko biraswa. Afurika y'Epfo inafite submarine 3 za Iran zizwiho ubuhanga buhambaye bw'imirwanire yo munsi y'amazi. Banafite amato ya gisirikare akora patrouille 32 yifashishwa n'inzego z'umutekano mu gucunga umutekano w'amazi. Ni mu gihe u Rwanda rwo Ireland Rocket Country bivuze ko rudakora ku nyanja ariyo yose. Gusa ariko abasirikari b'u Rwanda barwanira mu mazi bitoreza mu kiyaga cya Kivu inshuro nyinshi, ariko ibikoresho bafite byo ni bike cyane kandi nta nubwo binakanganye ugereranyije n'intwaro zo mu mazi Afurika y'Epfo yibitseho. Kuko abasirikari b'u Rwanda barwanira mu mazi bo bafite amato atari manini yo mu bwoko bwa Fabia Bras aba yubakanywe imbunda ziremereye zikorwa n'Abashinwa za Type Miners 85 Heavy Machine Gun. Abasirikare ba Afurika y'Epfo ni kenshi bagiye boherezwa mu butumwa bw'amahoro, n'abasirikare b'u Rwanda bo bagiye boherezwa mu ntambara mu bihugu bigiye bitandukanye ngo bagarure amahoro aho yagiye abura, nko muri Mozambique ndetse no muri Central Africa. Gusa ariko aho u Rwanda rubera kasamutwe nuko ari agahugu gato kuzuye imisozi kandi gatuye n'abantu benshi, bituma rero kukataka bigoye cyane kandi uwakataka bikaba byamuviramo inzozi mbi. Nk'ubu mu gihe Afurika y'Epfo yakwishuka ikataka u Rwanda yahura n'ibizazane byinshi birimo imisozi, amashyamba y'inzitane ndetse no kuba byabagora cyane kuba barwanira mu mijyi yo mu Rwanda. Ikindi kandi Afurika y'Epfo iri kure cyane uturutse ku Rwanda, bivuze yuko rero Afurika y'Epfo byazajya bibagora cyane kwataka u Rwanda, kuko byazajya bibasaba byibura kugenda ibirometero birenga 3000 mu gihe baba bagiye kugaba ibitero ku Rwanda. Binumvikane ko rero mu gihe intambara yabibaye byazajya bigora Afurika y'Epfo kuba bakora intwari wabo bakazigeza mu Rwanda aho baba bari kurwanira. Uko gutinda kubufasha rero aha n'ingabo z'u Rwanda zazajya zikorera akantu kadasanzwe ku buryo izo ntwaro niyo zazajya zihagera ntawe usigaye wo kuzikoresha. Utagira ngo nibikabyo, ariko kurwanira kure y'iwanyu ntago ari ibintu bihenze cyane gusa, ahubwo ni n'inzozi mbi. Ariyo mpamvu rero byaba ari amahirwe akomeye cyane ku Rwanda mu gihe intambara ariho yabera mu gihe yabibaye. Buriya ariko ntago intwaro nyinshi n'abasirikare benshi aribo batsinda urugamba gusa, ahubwo nongeraho umubano igihugu kiba gifitanye n'ibindi bihugu ku buryo ibyo bihugu byanatanga umusada mu gihe ingabo zawe zaba zigeze aho rukomeye ibintu byananiranye. Aha Afurika y'Epfo ifitanye umubano udasanzwe n'ibihugu by'ibinyembaraga birimo nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Bivuze ko rero Afurika y'Epfo yanahabwa umusada uremereye cyane wuzuye intwaro ziremereye kandi zirasakure mu gihe yaba iri ku rugamba maze igatangira gutsindwa, kuko yagifashwa n'Uburusiya ndetse n'Abashinwa. Ni mu gihe ibindi bihugu by'ibinyembaraga kurenza ibindi hafi ya byose bidakunze kuvugana neza n'u Rwanda, cyane ko bakunze kwemeza ko abasirikare b'u Rwanda ngo bari kurwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara u Rwanda rwo rwagiye rubihakana kandi inshuro nyinshi. Ariyo mpamvu rero Afurika y'Epfo ikomeza guhabwa amahirwe menshi yo kuba yatsinda intambara mu gihe yabibaye. Ese wowe ukurikije ibyo wabonye muri iki kiganiro, ninde ubona wamanika amaboko mbere mu gihe aba bombi bafatanamo? Yaba ari u Rwanda se cyangwa na Afurika y'Epfo? ITYAZO TV. Get the information you deserve to know. Here with me, Calixte Arandochi. Niba ari ubwa mbere rero wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye.